He kapua pauri e iri atu ana ki runga o Rotokākahi i tēnei rangi. Ki tōku nei whakaro, ara te whakaro o te whānau hapu, mamai. Eh? Te whakaro pōrangi, whakaro kinoa, te kōti taia or the judge. It's really, for us, it is mamai, it's disappointing, engari, it is not surprising. Ko whata skip with te māngai o ngā kaitia ki o Rotokākahi. He uri hoki ia o tūhaurangi, aha koa tāna pāpauri ki te whakataunga, ka upoko māro tonu ia ki te whawhai. Mo te roto, te take. What's the next step for us? We're going to court. That's an absolute, and we're going to be here. We're never leaving. We have worked with mana whenua throughout the process, starting back in 2015 through to 2018, all the way through to here, through every step of the process, worked with a list of authorities and with the iwi. Ko Andrew Moraes te tumu whakarai o te kaunihera o ngā moana o Rotorua, hei tāna mai anō te kaunihera e ki ana, he hanga paipa te mahi kua puta i te mahere ārohe, nā reira, kaore he take mo tētehi whakaitanga, whakahaere rawa. Through this whole process, we've looked at a range of different options, and to this date, this is the most viable one. I te pōhina o te rua te kau mā whāo pēpuere ka tautoko ngā prihimana e ngā kaimahi hanga paipa. Ka whakaeke a rātau i te wāhi tata ki te pātiaki. The purpose of us being there was to allow the contractors to establish their work site and to maintain the peace. And that's our role in any of these sorts of situations. In collaboration with the relevant mana whenua, we have agreed to give additional protection to the pipeline through double sleeving the pipeline under the stream, which is going to be at least 2 meters below the invert of the stream. I te tekau mā iwa o mai he ka noho ko te kōti tai au ki te marae o apu moana, ki te whiriwhiri i ngā tono ki mua i te aroaro o kai whakawā Laurie Newhook, rāua ko kai komihana tuarua a Glenys Payne. One good thing about this pipeline, it's brought our family together. It's brought a whole lot of far and wide whānau that didn't really know their whakapapa to our roto, closer together. We're all learning new things every weekend. Koinei ko te mapi o te ara paipa tūtai mai te mutunga o te rori o Spencer tairawa atu ki ngā puna. Aha koa ko hangaia kētia te nui o te paipa, kaorea no kia timata, te wāhanga e tata ana ki Rotokākahi. Thankful that the decision was made reasonably quickly, and it's allowed us to carry on with the project that's of vital importance to the community for the health and safety of people and for the lake and the water quality at Lake Tarawera. Look, I don't have a date in mind at the moment. Happy to share that as it becomes available. E warurau mita noa te toenga o te paipa ki hangaia e te kaunihera ki konei ki te taha o Rotokākahi. He oe e ai ki a rātau e te kaumā whitu mita noa te pātata rawa o te paipa ki te roto. We will also look at a mass mobilisation of people, of our people, coming here to the whenua to sit and protect it peacefully. Because we know that the Tarawera road raids that happened on that night where they took 7 of our people away that were peacefully sitting around, singing and doing karakia, they were abused and ripped off, and then they tried to trespass them from their own whenua. I tēnei wā kua tū ngā taiapa ki te taha o te moana, mai i te pātirohanga i wainga nui i tiki tapu me Rotokākahi, tai rawa atu ki te koawa o te Wairoa. Te Kawa Paora, Aukaha.